Menta kasngi kepada kasam tarik benai basan arjar punreu kadai kasngi bu jaka hang ne hapo maulendap. Te kajing wana sim menta jong ki parok rawon kalong kabaduna sya kabapalat. Te kino ki parok rawon ki basngut tenat ia kane kapung hang ne po meliba songam hasawan la syai dak step ki jaka ki dak kluit bahan na kabenta jong pi. Ki jaka hang ne hakapung maulendap kidang api api hadu la syai kasngi hadu bakan dadai kapor dang khwai na du kapor khandai bejim step but kapor berperku dia kane kajing khwai khabam kan long ha kapor lai beje jan met kador jika tiket khwai kalong nrus palang ka siruyang we khwai mentang ne page no ia kan ka video bu jaka hang ne ha mau lendep Perlok rawon ha kane ka jan met mentala lai steng ngidon hang ne hapo mauli ba mau langdep kaban solong kajing kop khwai khabam lasai kasngi khan reu trek pimenta ngin sayu iya gini ki stekar bawon bu jaka de ki perlok rawon hang ne hapo maulang dep mauli ba te aleng ni pej ki stekar bu jaka pej hapo office udang kenja jik jak te mentang sedang bandring ya kini ki stekar mentang sedang nang ni dajan office mo pe nutang way umpat don perlok rawon ki bawon tak jaka hang ne hapo mau liba mau langdat nang guna ba tang sedang sanene siliang umpat don stekar sene Pedang duna palat ki bawan bu jaka ngelak don melumala seberok ne janding solat pej dang duna palat ini di stekar berim mat tu bayong di batamai ni bayong duna palat ki bawan bu jaka jandi solat moh ne kenja jar pej nang ne nakli mentang don hang nakli mo pej jung ni kepung batajuk kha ba pej tai ka office tu kemat te mentangin ring do iki jaka jaka yuk lak berbor senyum pelap terpung kuat terpisah lah perat wari gini pelang pengen sedang terjar ong nak terpung ban perat gini pelang mau terpung pedang penjak bahasanya rum padon jadi duka bah peceneru padon babu jaka jar aduh hane peceneru dang jar tu hang ne la don nu mala tu don shu tu don we arngut tu dang laj don gini ki dukan mo hang ne pejnya krum dukan kini krum dukan ini ki dukan pej dukan mo kini krum dukan padon beru
Kedudukan kita kuat hang kedudukan ru nang bun bhajaka kedudukan pepi kini butan ngamta nang ne pen duna ba ngatan sanang ne jadal timo borung pet kene kan ti bandrung kini ki jaka hang ne kejat jong kene kepung jaka set pet longkum ne ndon we rum don reh ne ndon re we ru te wan perlok rabon dah we brut don rehna iya tu hang ne ha jan kan ka toilet mo pe jang ne don babu cakah ne pe mo jan mau jan kan ka sanbut de ka sanbut mela rem mela sarang don babu cakah ne pe don tang we ne mau tum don shu tu don shu ni tu don artli don shu tu lightly southly centrally tu ang genjak jaja tu don langut tu genjak kena kelenti benda catai office mo apa ni lenti benda catai office tu aleng ni pet je kini ki jing buan bu stekar jeng ki perkeruan pet don dang kenjak ba jar senyum palat turat tu pet du kena ke kenjak sekarang pedang ni lihat kan step mah don tang wei hang tu tang wei tum don su tu don re tu barim tu lightly don tu sasan ru kat kene don ru teli dang lak kulut bah tu pet kulut bah don belum malang ne tu mentang penkut biang hang ne hapo jan office mo jan office pet mentang buai di jan office le pet don re pet perlok ruan asai kasi kan don kene kejing yakop khwai pet kene notice hang ne hapo mauli ba maulang dep pengjung ikon kensinas nong siang te belapnya bekes sang bana gym isyarap lasai kasi kan terik khwai khandai beji hadu lai beji mo tangkui kepung pai tiket ruspa kipres sampai hi hakaneka notis khwai panikong de rupeu hajar lai po hajar baar khatsan hajar balai 10,000 basau 10,000 basan bat kin sadon consolation prize hadu sau po teli ki consolation prize ki tanat te wan ale perwan kita gibah don jik temu pila benwan mentajan mit lane la shai men step pila ben yo be ke jaka ha pedang wat nom kuslai pin yo be jaka te kulish bun ngaba kenjai thong ni mentang don hang ne pa molong dep nak benta ban pintan ya gini video ki bawan bu jaka dai perwan kulish bun